egusun so obirikum na na we dem wa desede ba koma MTTU and I say MTTD me wa desede ma wo mo esa yesi ye bridge e wo dome inti dome kwan no woni e twam wo ho akokwa benya nyina ntimi mfa odi so mbefa taifa inti ama e free Accra Mall ekosi taifa junction e free 2 o'clock hono mawia e kono kwan no traffic aya na wo so no ano odin ho ya achimota mo achimota mo ho no mo akokosi taifa junction no woni a ekọ taifa ni nyina efa kwan no mienu no bom enti woni e twam akọte self anko barrier no woni ekọ opoku ase a wo nam down no na wo mo afa kwan no mienu no enti wo ntimi ntwam enti ofanko barrier na nke enim se traffic show ho no obedu na eho da ho se be ya ombetra kwa kodu ho no na ye den enti nka Ghana Police Service we de madama mbetimi akogina ho ahwe se woni ekọ taifa no ebedi the outer lane nim na woni e twam no be ko inner lane nim a ebema aho ayatimi akọ aho hare so kakra ewo ho medase na Democrat I dem anim ha e daily graphic na daily graphic e de mampani abedi chi Dr. Mahmoud Baumia efoni ene baye papa no aye fresh papa na nsi ayentene nkansa no wo home aye fresh too much one da ha no ena enu akumasi abonten so ene se wo wusu ni tie ani ene wo say promises bosha wo share Ghana for ansa na yeto about 2016 mu no emu ha mu nche mu oduo so nwotwe 78% de wo ma yate wo mu nsa fi hu se wa na wei eye nsam a wodi kokoto dwa wo mo ko se wo kwa kwa town hall meeting na face so wode wo mo so hwe nsunsuanso results fair atu Ghana fo nyina anim e wokumase abonten so enti nura enoma pa ya aben yayo bosha wo share ye de watimi edi so de wan hye ho bonso wayo aka ho ni nyina enura obru so egu ho no ye asomsam nim se adom na wutie de a enura no anwumre no nsia kase ebo no ye hye da bubu mu edi mu nkomo ankasa e de bai nti wuti ni nyina na emu nkomodie no so ntu amu no ye di kokodu adomonline.com ti ko ho no mu a wo de oye kwadwofo te se me kra na mpese obekenkan a audio no da se umia audio no so a e bebo amu atie me se dia mehwa anu no me ko online hono mo a na mami audio na do na mitie de e kan kire me de de aba no no unim say de o de yan na de asem ye de visa aduonu 25 years nso na yesi eno da nchen a ema enyere wo mo ho na wo mo enye adwuma executive director Madu Development Action Association DAA na wo hye emaden ese ema nyere ye ho na yenye adwumaden se de be ya e de empuntu obeba ema sitinem na se adwumaden we no ena menti ase ne sanse se Ghana ha ye ka woni ye adwumaden pa ema ya sori ahemachi ne ko market centers no baby akuafo be yi niema ne kokko hema abonom yensa ubedu traffic im no ba so ye friend say dua ebi ton nsuo nom yensa ahemachi traffic mu ya oba adwuma ahemachi a wonhunu woni e wokwan ho moton niema om de say be 435 ide ebi sha se 3 bi kra na woyo ebi na woni e wo city centers no omo na woni ye indomie woni etwatin dodo na ye ma adwumaden ene hye ema obi ye yi a ene ka Ghana ma ye yi ache sister ye sisie emema ni dia no mwedi eja ye ene ma ye nye yi da no anka ye yire ho ye adwuma daily graphic de wode abanie ewo democrat emu ena pension scheme no so ene pensions authority abebo ya mane say woni a enye adwuma nsha aban ase no emu ha mu nchemu ba ko pe ena wo mo da pension so je so wo mo ankasa etu wo mo pension se wo mo kwa ahomegie mu a wo mo de besoso wo mo munti wo tufo se wonya aben adwuma na nche se wuntumi meda pension so enti bo modern se ode wo ho ebekwa akosha pension hyehyɛ no ase chief executive officer National Pensions Regulatory Authority Mr. Hayford Atakrufi ena wode atso anim se wo mo ni abre a wone a ensha aban adwuma mu no edi nkomo se de be wode wo behim na yemampani Dr. Mahmoud Baumia nie na asem no a na ha so ye mampani na Adom Kwakufu ado ena wo sesese wo mo adwuma wo mo ye ne se wo bie credit facilities mu bosia no yesi ene ukwa bank na ukwa akwaje bosia questions ye bebi sa wo no se sa ne mani nyina wo bi a anka wo hia bosia na ba se ebe kuafo afamu a
Kuani ntimi nkwa nkwati ne koko mfa mewura bank se mo hwe koko bag dodo amate e na wontimi susu ma meka je se mo behwe koko atodwe pa amabo na mo hwe so ma me bosia ana so wonkotwa akati picture ma mecherem se akati nti na beje bosia kwa kwapetimi koko so enti odere na ba be si from no no ankasa age atan na ni ase ahwe se akuafo ene afarefo e kwa kope bosia e wesikakra bia ye be hwe omu yie afi na ADB so mfa so ne say ADB no se edwumre bi no mo ma na kakra efi omo adwuma nkasa wo so be aban na be offer credit ai na ADB a wo aye na adwuma te said the na wako competition te said the other commercial banks na eye no na say competition no wo mu dada no wo mu na meka say na adwuma nkasa wo yese obi kwa ko bie sport akotonsa na ya man sika ye wi aye ntime nje na kuani na obama ye aduane edi nte eti ADB no ope 20 million 2000 e dey akwa to fertilizer yes man no because what on said there ono no obi sport no overka so hia ne document wa register company no no ya nya den ne bo nya den wo tax clearance certificate ne no so ni nya den obekwa akoye ni nyina na odi abre skakrabia no na odi aba abaji sika no so odi kwa akoye sport hwani afuo wa say register abani afeso Ghana for mo dia ba bisia omuntua no no so mo hwa ho asem nkapa mazlo siga ye krofo bi di dada omuntua de se me say bi mo so tuwa di se omo dia omuntua kwanya ho fa so a wode bosia ne ma de ode kwa kodo na afeso obe no ode atua no oba ontimi nhia requirement ni go as low as 2% eso ontua me say kumase journalists at wo mo hugum emu radio presenters akwaje maslo car edi ye taxi e wo kumase abonten afo mo di free se woni bia na wo kwaso acha sai se wo de woni mi nyansa kwada wo ye central adwuma no adefo aba e wodo saa be hia de krofo ka na mo so de taxi no be na fe ya penti ni ya ko yero na free na ho sa fe edi be bosume nson bi ho na fe krofo ba na o nam fom me se o mai be bo a ye ti mamfo de be bo no parliament so wo ye say ka no wo he the whole parliament o nyaka ka bo ni speaker nyina mo do ye say ye de be bokuro no wako se abam se wo ye 276 omu 300 mpo de kro ye egu nya omo a yen na afi ya jeje class na ko sisi ho obi no so de wo de adwane ye besi nne obi de kwasa hafo e de taxi we da ka no ejaye ajiegu aye bad opani na me wo problem kakra bi wo video issue de be fanfa so de chese bribe twa ma process for de betimi aye nya de chese ma ko twa bribe boy ni bi pa because boy am si bi waka so am ba na o ma me dollars $300 or ma na me de fra me cedis no ntimi wo 10 cedis na mo 50 cedis wo ntimi duru ho no to buto no mu ja me saka na DV na akwa ne ba ne mani kum investment ne be keke te da bia se na me ya ne me yi ba akwa ma me 10 cedis ma na ko ma $100 yankwa jensesa enti you say me na nyumpa o police news o so ni me se ro yankwa jensesa asaba me kabini so watia o ka me fa ntimi se ro we send a bribe one as we use scam man to da bia usa give the kita wa fe ne be ka se fe pa no wo log in na me so mani kum me penta na won so person be di mra so na me ada bi my bone de but we de my bone na na push ntimi se na we de kwesita ne kita mi na ba police ne mfamba mpacha utia na mfamba wa one first getting free when you say you free 5 point something assembly were you under duress na assembly me to social media na nyame nko o obi kwa do size sky for ya ba yentwam 20 Ghana 50 200 na aba no ono to come obi police ni last week me call bank na guy bi kuta check na yi scan man wie ye do sabe ni ndi nko bona ni check no to ji scan out odi go bank kitikiti na friend say scan e dem a wona so also captain aso ai 100,000 yama bond also 200 no we 20,000 na msinti bond ba ko to from set team 200 million na some kitwa o yira ba kwa wa fa na ka say agro ni edu afi we Ghana be de obani na nkwisa na kitami na eye Ruamati opoku prempe education minister there o hwe nipa nkofo ye fake news afa na opa there sa papa no ni one abetom ni say o mo say eye study leave dem teacher for ni ba betwam people been media even the church was say there be nya nokre won kan sa ba bi ada and kwa so dey twem wan ka me kra na tie tua ne say me nya study leave wan ka bi amini ha me mo training college na me study leave na hwe me nua secondary school abi tifi secondary school absec e study leave no do obi amfa ne san koka aban obedi ho agro no hwe ya okwa anya dia obeba biem ano ho asem na da nkwisi say so almost say papa ne son obeba twem report bi en nam say na po na eka say study leave the teacher for so ni study leave
Say be our chat kakra. To was na hwehwem kakra ansa. Na Ghana dey bibia possible. Study leave me one problem kakra. Okay. 1. Obi to me just study leave 2 years. With pay. Near Tranica. I only knew you study leave with pay and I will without pay. Tienche mu yi. So obi cost study leave. Na be bro boso me ensa. Nuka sa ban tuaka. And to also the news na na ya adwen wo. So obi cost study leave. Na boso me ensa. Na sa wo maya. You try first, second, third. If it 4th month, ko na sa ban jai. No, yeah, no tie. Me dey try am in fear 9. Can you imagine? Because of university me on 4 years. We na call him bi. Me we na me ko child, some ko so dey dey ko chere nkofo na. Ko chere here dey. Me chere bia. So we check akra be jai. Na say say. Me adwuma ni ma ni bi o ho a. Ene ma ni bi o ho a. Ese jai. Just about the yes sir, to was an polytechnic for so asore say. Amozo person. Just study leave asem. Wo so person ko school ya me na allowance o. Okay. Also you have a point. Yeah. What point pa? You. I'm at waso yanko. Oni am to waso am the Ghanaian Observer na eto waso na me de wo China kakra. Onse oman bi wo ho no mo a utie wo emu nsem a na se wonya ya nka be firi ho senya yare a na wo se China aban ahyase ampanimfo bi a wo mo hwe apomudin nnwuma so yeyi wo mo adie esan se nipa coronavirus eku wo mo no wo mo dodo akwakodu apem enti mpanimfo de wo mo ani to fo mo hu se senka wadwuma so ani a anka nipa apem enwu ka by this time what me anya yare na no ensoye ye nipa no enwu enti wo se party secretary Mahubei Health Commission and head of commission wo mo kan nipa se wo mo akwa tenafie no ho esa yade abakurum na wona wo ye pani a wo da adwumaku a wasam ye nhwehwemu me anya yare na no aduro na besi sa bre ye nya na nipa apem China for mo yesen apem wu ye no wo mani abre yi nkrofo adi enti eno ne asem a democrat dia ba English channel bi menim so wa hweda China for English news channel bi and when I mention na mo discuss conspiracy theory e wo ho obi na alert me from China say me hwe and o mo ka say the reason why almost sacking microphone says o say okay say some people are more top positions no more health industry no more no were in the known of this virus. There be said somebody is trying to do that. And I want me to stop it. But to pay him off no was a problem. But then the people saying for bonesa. Now then to school question biochemistry. Because virus and where they say we there man made. Na then to virus be anyone who wants things. Okay, say then to question. Only is ni am suspect. Is suspect say obi an keka nyam see. Yeah, careful. Yare ba ko pa wo de wo. Na be remember na there your mode of transmission. Be di agro. How there your mode of transmission. HIV asami. No problem wo papa. Ma can be pen you. Me can nkrofo bi dem. Say wo beka say eni ho no de. Me se me ni wo wonyi ni a enche se ni ho ba na me say ni ho what dey e wo ho o ma wo bia bia ne da e no kre se obi na ye se be wo na asen amansan ana asen obi na ye ne ho am I ye bi wan so sia pa no me bebom so boy wo ngu da wo be ye so wo moja mu na ma na de nda ye de na se ko nkofa moja ye ko ho ye moja ye ko moja ne ko sasa ye ko nkofa moja opa na ba ko nsa so na was men's gold for customers na video man dem o musu you from coalition of aggrieved men's gold customers omle chesa na kufu ado ane nam one there asumdwe onyankopon mo mu bi da ade chese omunim de ntia omte omamu na omde omsika akose men's gold na sika na kam na papa yeso yinani na da bia wote flash staff aso ohiti kafia no wanom enti omde nuabo na omde agu papa yeso a na me de minim de ntia yen sechua ka ho ye ko god is love ye ko DKM ye mi jeo Tama pasisi ye no. Okay, ye di faso pa o. O mu di faso wa o. Di faso pa. O na say ye. O di faso pa. Dem come on ho kire o mo. De ka mu no kura de. Ba di edi kan ba early bed no. De mo tie nya no mu musika o bi. O ka say ya agro. Na o mu tua o. Enye ni na betom kukuro. Men's gold no mu tua pa. No wana se na dua. Se me na for de boy ya wen san na betom pa no me da chem kwa me. Na 3 months na wo kwa ne amati kakra ka ho. What do you see? You know, until on board. Me say God is love.
Buano sa you na mama TV. Just almost a check coming from my TV count. Oh, me TV man 2 or 3. Yes, I'm a TV asaka. And you want this a good and a jigum kukuro. A jigum. I can't account the day. I can't account the day. Yeah, then you're going to buy guitar. It's a man's good for the common to me. Yana sana me patch. Obuwa eswa na wasanya ye roll over the could paro. Madam for now before being a quitting the roll over no and a canacci. So penny boom news of America. Where we the and 4 billion. 4 billion. Me catch and Rosa me come about them because them chrome. 4 billion. Minimum be what 3 million Ghana cedis so. Me patchona Enra aya Brian and Lois Alexandra Chum birthday. Onya emfinhia enso ne maame ne comfort ase du ya wo UK Milton Keynes Nyankopon wo nhia ka kire aye approve yesan so betimi anya chiba anytime. Brian Nyankopon nhia na onye okese pa na ho abio. Happy birthday enkoma ma Evelyn Kwafoa Amoa Thompson, Way Efree, Abel, Robert, AC, and Nafe Mike Honomoa, what they Mimi Thompson, and now what they buy. I mean, that was say, Margaret Bonnie, who was to whom, and your birthday. I feel I was sending about. Happy birthday. Yandane, ya hona ya fafa wa sabo afon kratwe. Yeba, yebe traso.